turateganya kugura indege za Bethany Holy Church, indege 7 kugira ngo ubutumwa tubunyaruse tubutwara ku isi bihuse. Ushobora kumbaza ikibazo rero, wiratira izihe mbaraga? Wiratira ubuhe butunzi? Biravuga ngo uwirata yirate ko yamenye Kristo. Amen. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, muri Yohana 15 umurongo w'andwi haravuga ngo iki? Haravuga ngo nimwaguma muri njyewe, amajyambo yanjye aguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose, nacyo n'Imana izogikora. Kubw'ibyo rero, kuko nta guverinoma nimwe tuzasaba indege, nta banki nimwe tuzasaba ngo badufashe, nta munyamaboko tuzabwira ngo niwe duhanze amaso naho Imana yamukoresha. Rero kuko yamana yakoze imyaka 16, turizera ko ibi byose izobikora mu izina rya Yesu Kristo Nazareth. Amen. Vision turangiza sociale dufite, ntabwo dukeneye kubona mu bihugu bya Afrika cyane cyane no mu Burundi bwacu umwana ari mu ibarabara. Hariho programme dufite y'abana yitwa African Children Rise Up and Shine. African Children Rise Up and Shine. Mtoto wa Afrika simama na uangaze. Hallelujah. L'enfant africain, réveille-toi et brille. Icyo mu Burundi tugifite Amashengero 59. Gushimira uburongozi bw'igihugu, ngashimira Imana, namwe nkabashimira nk'abanyamakuru uburyo mugenda mukora umwuga wanyu mutoje amakuru neza. Rero Bethany Holy Church tugiye he? Twabivuze kare aho tugiye nahanga akurikira. Nyuma y'imyaka 16, imyaka 10 iri imbere turashaka kubaka ibintu bikurikira. Icyambere, tuzubaka amasengero 40 muri iki gihugu, kandi amasengero yubase neza nkuko ubutegetsi bw'igihugu bamba dusikereza kubaka amasengero meza, tugasengera ahantu heza, ahantu wasukuye, kugira ngo n'umutekano w'abantu ntuhungabane, kuko iyo dusengera ahantu gasa neza, hatameze neza, sante y'abantu irahungabana n'umutekano ugahungabana mu gihugu cyangwa ubundi. Icya kabiri, tugiye kubaka ama universite tugiye kubaka zose, tuzubaka buri ntara tubakamo universite imwe yitwa Bethany Royal University. Ni Bethania Université Royale y'umwami, ko twemeza ko umwami Yesu agomba kwimakazwa muri domaine zose z'ubuzima bw'abantu, haba ari muri education, mu byo kwiga, muri santé, muri politique, mu rudandazo, muri ekonomi y'igihugu, mu mpande zose no mu byampwemu. Kristo agomba kwimakazwa nk'umwami w'abami. Icya kabiri, tugiye kubaka vuba kandi mwayibonye hariya ku ekran, tugiye kubaka centre yitwa Amahoro Iwacu. Turifuza kwa amahoro tuyasimbataza nkuko abayobozi bama babitushikariza, na Kristo wacu avuye kuzimu. Message ya mbere yajyazanye nivuga ngo amahoro yanjye abe muri mwebwe. Amen. Amahoro iwacu, tushaka amahoro muri Afrika, amahoro i Burundi, amahoro muri Kongo, muri Tanzania, amahoro impande zose, kuko iyo hari amahoro abantu barasuma, barakora, bararima, bariga, bakora ibintu byose bateza imbere ibihugu mu buryo bose budasanzwe, ndetse n'amashengero arakomera kuko haba hari amahoro. Icya gatatu, tugiye kubaka bank. Amen. Bethany Holy Church Bank, twayise BHC Bank. Kubera iki tugomba kubaka bank? Turitegura ko izi banke zishigikira iterambere y'igihugu, kuko iri shengero mbona Bethany Holy Church ifite ibisata bibiri. Igisata cya mbere cyitwa Jesus Power World Ministries. Jesus Power World Ministries ni kigejwe ibintu byose bijyana mpwemu. Icya kabiri cyitwa CEMADI, ni Centre Missionnaire d'Appui au Développement Intégré, kigejwe ikintu cyose kijyanye n'iterambere rusange ry'umuntu, harimo uburimyi, uborozi, kwigisha abakristo kurima, korora. Mugabo muri universite hariho igisata dushaka gushiramo cyitwa food processing. Nukuvuga ngo ibyo twarimye n'ibyo tworoye tukigisha abantu ubuhinga bwo kubihingura, kugira ngo noneho tubehe icyo bita valeur ajoutée, agaciro nyongera agaciro. Ni ikintu dushize imbere cyane tugomba gukora. Ndumva muri make ibyo tugiye gukora n'ibyo, no komeza kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwami wacu. Turateganya kugura indege za Bethany Holy Church, indege 7, kugira ngo ubutumwa tubunyaruse tubutwara ku isi bihuse.
ushobora kumbaza ikibazo rero, wiratira izihe mbaraga? Wiratira ubuhe butunzi? Biravuga ngo uwirata yirate ko yamenye Kristo. Amen. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, muri Yohana 15 umurongo w'andwi haravuga ngo iki? Haravuga ngo nimwaguma muri njyewe, amajyambo yanjye aguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose, nacyo n'Imana izogikora. Kubw'ibyo rero, kuko nta guverinoma nimwe tuzasaba indege, nta banki nimwe tuzasaba ngo badufashe, nta munyamaboko tuzabwira ngo niwe duhanze amaso naho Imana yamukoresha. Rero kuko yamana yakoze imyaka 16, turizera ko ibi yose izobikora mu izina Yesu Kristo Nazareth. Amen. Vision turangiza sociale dufite, ntabwo dukeneye kubona mu bihugu bya Afrika cyane cyane no mu Burundi bwacu umwana ari mu ibarabara. Hariho programme dufite y'abana yitwa African Children Rise Up and Shine. African Children Rise Up and Shine. Mtoto wa Afrika simama na uangaze. Hallelujah. L'enfant africain, réveille-toi et brille. Icyo twemera nuko umunyafrika n'umunyembaraga. Umunyafrika ari gisubizo ku isi. Afrika ni berceau de l'humanité. Isi yose muboniye ishingiye kuri Afrika, ubutunzi bw'ubwenge, ubutunzi bw'amafaranga, ubutunzi bwa politiki. Amen. Ibyo numva mubyumva neza cyane. Civilisation ya mbere yabaye ku isi yabaye hehe muri Afrika. Amen. Abraham yakuye ubutunzi hehe? Yabukuye muri Afrika. Yesu Kristo ahungiye hehe? Yahungiye muri Afrika. Siziriba ibyo mvuga mubyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Nukuvuga ngo Eden yabaye hehe? Ni muri Afrika, guhera muri Ethiopia ukamanuka Sudan, ukaza mu Burundi, ugakomeza agace ka Congo, ukaduga hari hejuru. Nukuvuga ngo ibyo ndiko ndavuga byose kuko Afrika ari source y'ubuzima. Niyo mpamvu rero twavuze duti un programme spécial yitwa African Children Rise Up and Shine, kugira ngo tugishe abana bacu, tubazigame, tubaprotege, agaciro nyongera agaciro bakaronke. Kubijyanye rero n'aba mama ni cyane abigeme n'ababyeyi, hari ukuntu isi yagerageje ko rikosa rikomeye cyane. None rya kosa bariza no mu rusengero. Ikosa ni iri, barijyanye mu rusengero babuza abana babigeme aba mama ko batera baje imbere. Iyo ni kosa rikomeye gose. Kubera iki? Imana irema yaremye Adam. Icyo mugomba gucyumva neza. Imaze kurema Adamu, iza kubona ko Adamu ari umugabo ntacyo ashobora wenyine. Imana yaje gukora iki rero? Imana yaje gufata imuremera Eva. Mugabo imurema ari Eva, ntiyamwise umugore. Mutega amatwi neza, yamwise umufasha. Buriya ubusanzwe umufasha ni wagira imbaraga nyinshi gusumba ufashwa. Agira ubushobozi bwinshi gusumba ufashwa. Bisigura ngo rero turugiye kurwana intambara ivuga ngo umwigeme, umukenyezi, umumama tumuteze imbere, tumuhe ingufu zishoboka zose kugira ngo tumongere agaciro, nyongera agaciro, valeur ajoute yiwe. Niyo mpamvu usanga muri Bethany Holy Church bidakorwa ahandi mu bandi bantu batandukanye, umugore twamuhaye ijambo rya mbere. Nahandu hakiumva ngo bafite umugore mu évêque, musenyeri umugore, ariko ari muri Bethany Holy Church ngabo ari hano. Nahandu uzumva ngo umudamu ayoboye amaprograme, ayoboye ibintu bikomeye ku isi. Ariko nashaka kumenyesha yuko Bethany Holy Church twamaze gutahura, twamaze kumenya, dushingiye muri Luka, kuko sinjyamo ibintu bitanditse 8:1-3. Bibiliya itwereka yuko Kristo atangura kuvuga ubutumwa hirya na hino. Okay? Ari kumwe n'abigishwa biwe. Abamufashije ba mbere bafite imbaraga babaye Suzanne, kandi Suzanne n'umugore. Siko none Marie Magdalene n'umugore, Jeanne n'umugore, ngo nabandi bagore benshi qui leur assistait de leur bien. Abandi bagore benshi bamufashisha iki? Iyo bari batunze. Haleluya. Nukuvuga ngo Yesu Kristo ataza kuronka ubufasha bw'abagore, ubutumwa bwari guhwera. Murakoze rero, Imana ibahezagire. Turashaka mu Burundi tugifite Amashengero 59. Ikivugo cy'uno munsi kiravuga ngo Kristo Yesu uko yarari ejo n'uno munsi inteka niko ameze. Ibi yakoze ejo n'uno munsi arabishoboye, n'ubutaha azobirushoboza. Nibyo dufite igikorwa cyo guhezagira abakozi b'Imana. Hari impamvu iyo tumaze kubasiga amavuta barashobozwa,
gutunganya neza ibikorwa by'Uwiteka Imana. Kuki tubahezagira bishop, apastor, abadiakoni hamwe ndetse n'abavuga butumwa, kuki tubasiga amavuta? Ni kugira ngo igikorwa bagejwe bagitunganye neza. Harimo icyambere gukorera Imana abantu bagakizwa. Icya kabiri kwita ku gihugu kugira ngo bagiteze imbere, kuvanaho icyitwa akarengane, hejuru y'ibyo gutabara ababaye, abashonje, afite ibindi bibazo. Ko Kristo yaratubwiye ngo nari nshonje ntimwaje kujya gute, ntimwangaburiye, nari nambaye ubusa ntimwaje kunyambika, nari muri prison mu ibohero ntimwaje kundeba. Ni ukuvuga ngo turashaka ko muri domaine zose z'ubuzima bw'igihugu ishengero rigira uruhara mu kufasha leta n'abandi bose bafasha leta kugira ngo teze ibihugu byacu imbere. Uno munsi duhezagira abishopu 200, duhezagira abapastori 227, tugahezagira abavuga butumwa 5 ndetse n'abakuru b'ishengo cyangwa abadiakre 8. Lloyd.